megalayapost.news. Bandawan ni penbori ke Sarkar Jelang berwat ke Sarkar Pedang ben pleno ke kamti Dewyong Harilum Jantia balakta jur pelat ikipat ba naga jingkang banti Dewyong uba Marshal SBBM kum Presiden ke Jantia Coal Owners Miners Suppliers and Workers Association uladang peteng hadu menta kesengi ke jingsat dengan kablakot menta sekalai sengi kenti Hais Jantia Hills District uba Marshal SBBM ulah sedang bansat dengan ningkong ha ke historik ujeliu hapelau ke Office Deputy Commissioner ke East Jantia Hills Henry Lahaban penkunriano ke jakasat dengan Serembai Road lat Rembai Dongwa kabadai nakadaw bo umpat iyo jingbit bansat dengan hapelau ke Office Deputy Commissioner habokran skilat patai kubor menta kesengi uba Marshal SBBM ulong bahadu menta beladap laising ke jingsat dengan kemet kepan jungu kadang biang bat menta lakot sanpuar kenta ke jingsat dengan kabau yakun bendawai ke jingdon kam banaila no banti Dewyong Harilum Jantia kumbalong hadu menta kesengi yakni ke jingsat dengan uba BM lawan aimin sim de kilong kemi kirang ba kisang balang bat kinong ilam snong badai kapor arsiteng no pai sengi baki bor Sensar District bat ki Magistrate kilawan payuan kemi ya kakot ke kia uba BM bat ula kentaj banlek syaki doktor halo kate ke jing peta ki bor District ula ongru karba ompat pli ke jing ti Dewyong undang beteng ke jing syat dengan berhadu menta umpenut ban ong AA halor kani kapang namar kampat dan kanu-kanu ke jing yakran bat ke Sarkar Nampak nagaliang ka na government ka kampat respond dengan hadu bentah naliang jong ka health department ro kampat wan ra na police department ro kiman paj ra de bon ki NGO befer presiden jong ka himas tunga youth federation mastar nang ba presiden mastar nang ba no tudu mat komjoro naga HNYF presiden salir klem naga EJYM secretary rilom dekar presiden pra jantiar mastar damit rempai bat na kiwe na bon ki sen balang na do ki HYDC presiden misalat Tio JNC environment secretary N sungo nai Miss DPT presiden Miss Janika Sengchai berkamjur XMDC sutengan narwan hoping bare badai bi depi lamo na wa serang gawan kersan badni badnai wa nong malumano badai ma lektor dekar presiden RTI aktivis bad kumjoro ngai kublai ker pangro ya i rang ba snong jong larmbai dongwa ba ilaya kersan lang badni badila aero ya gi volunteer ban ya don bentalang badni ban ya pej me ban pej kono kambang ya don agni gla hunger strike jongi bat kawero nagisen NGO baper ya kersan lang badni mendon ra kini ya kersan lang badni ya don met bat siniau bat stebat met angi badni ni tengin chong tak tangan bayang ni hado banda ai jubab na government wo biang bai kadang biang hi hado menta kalakot sampar hado menta tagim padon bawan tangwiro naliang ga health department padon naliang ga administration ng padon ko ngai isya ba bon gi paj wan kersan nga clear gi trang hi ban play Dewyong namar ngiro baro ngi imjan Dewyong te kadaw hi ba syong satkan hang niro ngi kwa ban play Dewyong te ngi kan pan ya jubab na Sarkar ngimpat rai bangin senge ji satkan kan ya be ji satkan mi kiwe ngam kwa ban comments ki kiwe gi passion ngam kwa ban comments kai gi dengan kerpat hi ba berkhoi hi gi nong jengtia ki ba ombe the whole mi kaliang kerpat ki ba trade Dewyong bim jak po Dewyong banwan kersan dem ngi kanang bangan poi tong ye kan ga jing angnut jengi ngi namar kan ga jing khunum de ga jing khunjonga ga jing khunjong pajba bat ke Sarkar am ya mentang am panut benong namar ba ngam padiak kendo padiak keren gai dang isu long ba syat khanang ni nado ka to por bangi mi nang tena disibla mi bor yang ni agapor kumanyo steng nado nyo steng wan misyong ni adu mentam nimpat nur banong gai na menta ka Sarkar namar ba umpad yo ekret andala yo ekren dang insatip gai ga nongrim ga ba ka Sarkar ka tmu sisya ban pli Dewyong ne kasule kamka yang ini kasule thok yang ini ki pajba dari ngi ko ai ba kai ban sami ikan sar hoj naliang jong administration ki pan ya ga kai ba phila sumit chok sim kai ki kat bala no phi ki pan ngi detail tengi ladap ai terus ngi pan terus ngi ladap sumit ya haliang jong DC megalayapost.news